Kenyam an wal shanka wal diech ka paiwero ron kina dangro wirjan dangro de diech a shang tim ka nuare gwaze dana chan nuare shaga nektin rei which ka juba selva ke mayardit no en tay nak nuare ke je nak ke chanka wal diech shang wal bakal shang wal baro shang wal badak ka paiwero ron kin dangro dual jok ken kono tok do be dana to re ke je ko bana me dana chon lat bana je linka jen raja bana kwen gwasme an chan di de me chan je kon linkel ban kulwe ka malat kono Ti dial chikon kenen was karem nur ping bang twas ka kon dwele kam ka kon ratini na ka nur la bang tiem na ka kam na ke lose lia din rel ro when it goes moy kamal len ye din ti Chanka wali kapai waro ron kinero within will yok a chang and akako a chang tima nuääri dial tin chili lora chwana jepere con nuääri dial chanka wali gwasa me kamandana bana kwen kimen bana ling bana raika dobe dana e tok kor ka jere wi ka juba gwaze na ka je me na kan ware ka je alari jen tok ka shang ka well dh ala December 15 ka December 18 kan December 19 but nin dang diokoro din kan chakulo kodo gwaze dana chire ke tok ten ka jen shang wal di ka pai wero a ka shang ka wal badda ka pai wero ron kin dang red well jok no chwa well organized intentional mass killing chwa jeri aleka ano ba nuari thousand of nuer people ba ka nagre wiki juba kane de kona ba nag big zila nuer civilian ne de konte nakana a dinka Sudan People Liberation Army de niken te cha organize ano the Nikian kind of presidential guard, ke Tiger Division, ke Matiang Anyor shalga ke dot kubin, ke Uganda People Defense Force, ala UPDF, no. Near the TKL, Sharon Yaleka Kel, ke Kirma Yadit, ala Uganda People Defense Force, Kwakaneka, Koka Kirma Yadit, Cheka Kok, a Chukan shalga Tima Tiang Anyor, Kim shall dot kubin, Kel ke Uganda People Defense Force, ken presidential guard la netin kon te kel keje keta la Tiger Division ken presidential guard no to self ke ma yadi to ko organize ka do ma sha ngai keje self ke ma yadi point ken a young council of elder kel ke din ka high ranking military general re kuma ke spele ayo re wiki juba to ken nuare to shop ke 47,000 innocent Nuer civilian. You can connect Ray Witch Kajuba. You can come massacred within 4 days. Nindang one Carodian. You need shop Kajan wanted the barrow to Lanuri. Kinder Jan wanted barrow to Yake and Chuka test Nian. Chuka Liu on spot. Waze Dane Shakir, the plan to Jerialika. I miss it can a more Karwada. Kakore
gwazedan me china moja tuo ko me cha report karwada wa ken were ti chop ke kit ni ti jen ngwani baro ala 47000 nuer civilian te cha nak ka ken chanka wel di ka pai wero awe ka changwal badda ka pai wero ron kina dangraw di wel jok twala no ke 40000 people te cha nak dunyo ka kore me cha ping na ta nyoko mo kwen kaje andor shal ka mo panal state jab jigno ne chilia cha jien cha wene ka 50,000 people 50,000 innocent Nuer civilian ti chwa yeken chwa ka bat me chana cha ka kwen kin jendang dich neti kin jengwane baro re me shanware shakanak rewiki juba shunware shuka kech kone ga dana shanak nware ka panal ka shanak rewiki juba wona ka jongle wona unit state shunware chulo jen chojat kamishir kana mane an gwasa mane chunware tin kontere rewiki jongle kate ka panal kate ka unit state chugoro dien jech ko bikan wari bikan ka chol ke ko de ka nyin ka jang chunwer wai ami no shuka jien ko kuma spele ayo shu de ni wan chwaren wuch ala chuka jien ka kuma marwaike akir ma yadi de la kuma spele ayo ko gwade dane chikan ngaje no chanwer cha connecten chunating one chukaringa unimis and that was the beginning of South Sudan civil war no you koryo talk so michena me chu jojo gwano shunwari orin wo churin wol kwikel mitene tichido de kanete konela chalga politician chunedi al chukaringa unimis protection go gwada danen gankanat la protection of civilian la POC chu rewika South Sudan especially ka Juba chunedi al churin bar no na mo sure talk no alla unimis jen maybe rewika South Sudan paenung re which ka Juba and unimis no walchireten anong je ke 2011 ka kor gwade dane sha independent me shaje no and then what happened was chwaje establish ka shanka badak ka pai baro ronkin dangred welke la 2011 July 8 2011 shwa unimis chwaje establish ke chwaje yapin no won teleje lat ke je la UN ka resolution ke roi mishalat ke 1996 chugan chubin parliament ke 2011 and ba unimis ba je dil chakre wi ka South Sudan chwailat ke Juba ko gwe ke jeno rik ngot ke weken ka mebeka ko en gwal mit unimis tin michalatin la ji wan la nen ke nenan ke no bigna beken ka logen case mi dong tegrik mi chitwo right to establish and unimis a law protection side ka queen and la civilian mite kon mi chitwo ko ka shanga mo chu unimis chu jen useful kene kon la civilian te cha target re wi ke Juba chwan nuer chwa kanak chwa men chal ke ethnic cleansing chwa jalat jang chi UK government chi kan ladno cha nueri cha ka target ke chi mass killing che talk re wi ke Juba alo chala do ti genocide te lat ke genocide akume muraike me kir me yadit kirmen chi calling de niken tin channeling yaren mat kel ka plan mi kan real ka kel ke kir me yadit mulu kon cho gwasame kame dana chiro de lat ka pairo ronkin dangred wel diok president selpa kir me yadit cho SPLA military general nedi kon lan nuere cho ko watch nuere wang den karudin before kan 2013 kana chop ke de ko ya jen 2013 ko la pairo ke 2013 chwa all the general tente ka kuma SPLA go cho kir ma yadi cho ko kelkele cho ka dismiss na me a pairo 2013 ronki nang rol diok ngoda kan genocide kan network
Kir mayardit chu general nuare la SPLA military general mostly these people kan nuare kan dial chu ka joj ke July ala pay baro ronkin dangrad wel jok chu President Kir mayardit chu entire cabinet Dr. Machar kan ne dial kon kel kaja Dr. Machar first by president chu Kir mayardit chu presidential decree chu jalat ka sure Dr. Machar sure George. Jadi we can all the cabinet. Remember, Krog ya Kenya malungu kon Kir kon wini generally nying nuare. Nika pyro. Me shanga jen which structure mo che jelat ke liu chen wer che kalwan ko wuje ke ne kon te military ala general ken me che nang march then chu Kir chu another step big step chu nyok mo ko nyok. Ala gap pyro kana pay baro ala February kana July. Chu Kir mayardit chu riang Machar chu je bo joj ka pay baro ronkin dangro wal jok chu President Kir chu riang Machar chu dismiss kana je we karwa we can dial kana all the entire cabinet and a more presidential decree me chu chu riang Machar chu aje wo chu awoj ka Sudan People Liberation Movement SPLM party and then chu Secretary General Pagana mum chu aja kwany ka korke me charing Machar chaje wuch chu akwany la vice president then from there me chale la Dr. Machar chu Dr. Machar chu announcement chu jalat chu la do jene baro de chung he said that he would contest Kir for the 2015 South Sudan general election a jene en baro de chung karon kin dagred waldi komeda national election chalat kachanka karon kin dagred waldi then liang Kir ka jeno chireng Machar mun pay wo kan all cabinet chega dismiss re kuma ka chireng Machar ro la no belle chong ala kwer ka general election balat ke 2015 yu Kir gujeno reng Machar threat kaja apaje jo ke paje jo yu kwam then yu Kir mayardit shuno mo chwejeling me changa jeno ba election balat ke 2015 Kir mayardit je nyoko muko je postpone ka pay di ron ken dangred wel ngwan alo yidon ron kel the election de jalat chala no me dane ko je postpone ga je me che civil war che tok me che Kir mayardit che reng Machar che je yan mach ka joma chala te ne tin kontil analysis ne re kon la roch ka ta danan to kor ka je ko te ne de ngai ke kon lat ko dina ken do kana to kana gujeno en mu be cha meke a Kir mayardit a ken to ne tachin kana ne to Churarian Michel ke Clemens Penot jena associate professor ke Indiana University Bloomington Churaje wo da me ethnically motivated and highly influenced by the Jiang Council of Elder. Waje wo ke Dr. Machar ka ba go je men general nuare wa Machar le ke Jiang Council of Elder dit jane kene de continue Jiang Council of Elder kene itila political council tik ke Jiang Kurdian a Dinka elder ke tribal leaders the children kule chore politika ay wika South Sudan ko bikan kume bikan ship ono ba Dinka ethnocracy led government ba chak chukan plan mo chukan realeka mechi Dr. Machar chela do ne baro de chung ke 2015 mechi anon seno baro de chung ke 2015 like a general election Gerald Paganamum Okech former Secretary General of the Sudan People Liberation Movement the ruling party kana Brigadier General Madam Rebecca Nyanden Garang she John Garang Damabior you can declare no can bika candidacy bika candidate ki bika na itiba Rudin Chunkel kejen 2015 no ko bika Dr. Machar bika na watch no sorry ko bika John Garang bika Kir mayardit bika na watch bikwa no so you Kir mayardit cho charnyok
chu Kiir gujen onene mine ti chung karodien Ramadan la men la na me e dakreng machar so ba dakreng machar ko trade ba je dil joj ajen plan dana ci Kiir mi yadi chalalet chu Kiir ngwazamo chu plan me chu jalat then chu 13 massacre chu je they introduce and Kiir pointer ko Nuer bakanak ko ci dakreng machar chalado bro chung so when mo kan 2013 kan ne chup chu Kiir mi yadi chu jang council welder chu gorodian mobilize secretly chu kan dinga militia chu kan ga chol chu kan all the dinga security force kan dia chu kan ga deployed rei wiki Juba kelio akan kurka network chu Kiir pointer chu secretly chu tene de chu recruit private tribal and private tribal mo kanir chalke matianga nyor ke chalke tiger battalion antama kan chika ji SPLM chika ji SPLA structure no you know chwala let chal matianga nyor te change je Kiir chal tiger battalion kan ende je me te kun welo wonak chwagala pin General Paul Malonga one Governor of Northern Bargazal State ka Gwasidan alo jan Gwasidan ngeje gaten kan chalge Tiger Battalion chalka ka bogo shumno dien chalka ka dut kubeng miluno de rescue the president in Dinka language alo ka gang te ba president Salva Kiir yadit bekana gang jen chale dut kubeng mite michi jek ka Kiir de kan don kamunan kanarar jala ka matianga nyor muluno brown caterpillar the tiger battalion kan ka regular force it outside of South Sudan people defense force ke national army kan chaka trained a Uganda people defense force ko bikan Nuer bikan specifically to massacre Nuer people ko bikan Nuer nak already jen train e kwala train ka tela mudo dien that was the only way to Uganda people defense force that UPDF me ko la mat ko bikan Nuer bikan ga nak ke buren maray kur kan de konte ngeke dut ko ben bulono air force te ba Kiir ba jagan ki kwer jane joga ngej ka karunte kon ke 2013 jurek chotwok me cha dar ma char me cha ja wuch to ji United States ke ji European Union you can president dangro kwa dangro leader dangro Kiir kan dar ma char you can ka advice ko kan the Continental SPLM ruling party leaders President Kiir kana former vice president Dr. Machar and wode ren palpin and hotel kom de to ko kan the two largest ethnic group jagu jeno de mal modern tin me chaga jo jagu no chwa we chwa je stirrup chwa we chwa je to chwa kor chwa to kre wich ana chiliw non ka December 15 2013 karun wangalong jang wal dika pai wero karun wangalong ron kin dangro wal diok chu president Salva Kiir yadit chu appear chu jo chu de top National Liberation Council meeting machalat men kuna la jago bana nak men kun wala jago ban wer ba kanak me chaben jolar no ne diala konte de kelke SPLM ki era mimo la faction mi chiro mat kelka Dr. Machar era mimo mi cha wuje ne ka cabinet you know chukir mi yadit jolar ne dial ti ba ka gor ba te ka mi cha kolat kwasma mi cha dol cha je dol okay dole cha dol kan president Kiir kana weten me ci dol kana dol chuka dol kana all this cabinet
lat ken medan le roda kan 20 December 15 kan ben may kan o bi Kiir poinde ana be deni bakajak no gwade dan ci ngware ya lekan wo cha dol cha jadol cha tungwan cha lat kamelat Kiir mi yadi de den ci Kiir mi yadi ci lo de jat ajene nena ajen dong ba kwer ba jakan ya ci Kiir mi yadi ka jan war mo ka chang wal dich kwan mi charwaitin anu ba ne ti ba ka kep ci kan wo wa da kam char waja kep den pom da ci re mo char ci jere wiki Juba ka tiang ala December 15 tiang da ba kulo ka 2016 Machala da wo ye ku ada giada military barak to jangro den dol to dinka civilian use ka Juba ka president jidwara ka warap da dor point Kiir mi yadit kana nosan bargazal chwa ngwane ken chwa real kakan na me report me shanu ng Africa Union Commission kata dan chicken inquiry kite kolar kudin chicken ka gor bekantagen bekana ngach shu Kiir yadi chone ka chori alaka ka wer chu kan wani ti chu ka jen chu kan nang nuer chu kana tok kame nakan ware kalkale ray wach ka Juba meji tok gene January atu kan ka jen wera mo January nak ka jen wera mo kan ngand jana ti ngane tin kon ngane warab state kan ngane tin kon tin jen dor shal kamo bargazal ju kan wera kan to ka wer secretly ka wer ne meri pode shano Africa Union Commission tai dana chicken in for all the information ngane collect Chwadwer chwaga tok chwagul pin dinka SPLA general kel ka president Salva Kiir yadit ke jen council of elder you can order you can to ben wona chwa military operation chwaje carried out systematically killing along the ethnic line in Juba gor kanen wer ko nakanen wer ramurai ka tongna badil nak chwa matianga nyor chwaje secretly chwaje mobilize ka chwaje relocate ka Juba the capital city of Juba ka South Sudan chwa jago bugun wer bekan kanak ka jan shanka wal diech amma ko wer ka pai wero ron kina dangred wal jok chwa na chwa kanak chu Gerald Paul Malonga wan Bola Kot Garang Mabil Selva Matok Marial Chanong Kelka Kolkor these people were restless men neti jagalong you can learn where you can talk kamna kana you can coordination you can lat ke dut ko ben kana force ni ken te take command dien re wiki Juba neri ngat kan ka kel kanere konti la warab use ka president Kiir you can me kana realaka to presidential ga tigetin ala Tiger Battalion takol core coach ala kol core internal security bureau teten national security service akani de konen kwa drop kwa jalat ano balada me baje kera nena ke private militia ne ken ano ba nuer ba ka zil execute ka ba kanak gwadan tigetin you can where you can get slaughtered mission you can la tray ki Juba chief of general staff Ramela chief of general staff Nuer Gerald James Osmai and the SPLA leadership Rayuki Juba quick mandana le roda secretly quick no bigger road involved currently am chikana mane Gerald James Osmai ajara mandana ship of general staff jara medana cha kwan ko bijang bi kana use then from there me chan we atoga naka wer quick mandana le roda jen chala de wojen che jien an guru shalka me Gerald James Osma che jien che we Australia we kuchiende ban ngaje plan awachi president Kiir jogo no wer ko Kiir jela commander in chief General Salva Kiir
gwada mo chu Kiir mayardit chu benyam nat we je we right national television karun wang chana na ka wer gwada mo chana tu jengol bakel ka pai ku ko la lade no e pai wero jengol bakel karun wang de chana ku na ka wer mo ka chang wel di jumba ku pen ga jengol bakel chu chana na ka je chana massacre ka je re wi Juba karun wang chu Kiir mayardit chu appear ka national television you kora mo chu talk me chu kora mo chat sorry chu wo ka national television we right ko chana na ko already okay chu appear kana politician charo do mo ka bieni de ni jen kel ka spele military general wo kana announce no chinene de ala content don gorga jeno de we de kana kaf reg machar ko chicken de lat chaka joj ka de nya korean ku kan ka pursue joj kan ka chu Kiir mayardit chu man shal ka curfew chu je lat no teram be jal ka tabakal ka tiang wo ka tabakal kanunwa 6 am wona ke 6 pm kan wena mo chu Nuer massacre chu ajalat chu Nuer atu na kan wena mo jen gwa dan liun werten chu Nuer chu liadian chu tok an wena mo chuan Nuer ya tok kanak within Juba chua road block chua jalat ke Juba city all over Juba city chua dub dial chua gak tel dom den Nuer rar keje chua this private army men chal ke dot kubin ke matianga nyor chua ga la de dom dial chua la backup ke presidential guard ke national security service so you can worry idly na kan worry from there you can worry you can connect so ko jo chalat UN Nuer ko ne la jen we can ke unimis to ane wan chwa kanak at the gate you know chu UN ke unimis site you can worry chu ke kina dang wel ngwan ka jen December 16 2013 you can ke le bab you 14,000 Nuer civilian chu ko were re unimis ka jen changanyam 100,000 Nuer chu rudian baran wenamo chu kan wadin jako dong de kan tegin de jo kan gwad mo baraka ka bana men re duli no an gwad money chu number chu rodo we mu ko increase chu na kan ri chop ke kin dangro kin ku dangro la 200,000 te che chop ke unimis so na mo chu talk chu liya chu talk ke jen December 15 ke Juba gwad mo tolo dul kwan wala nak kwa ka hunt regular ken 15 December 16 December show continue 17 show continue na Nuer 18 December show continue mass killing targeting Nuer ethnic group can slow down until the end of December 19 when ka 19 show kan waka manakana kanere kone sha nak kajen December 15 16 17 18 we na ka 19 chu report chu bene wona ne 20,000 Nuer wona ka 40,000 chu aka nak Nuer chu ke kin jandang ro wo ka Nuer chu ke kin jandang wani de baro ala 47,000 civilian te cha nak mostly women and children na ka nam god kana men chu a report chu aka nak chu man Nuer akap dom kaka gwar nyet dom kaka kana kaka ka wanga tandien kamach etik la terna pul baga yakten mishit ke Rwanda genocide dan chuagat chuaganak dit Nuere la jegana bon bailat gwaskel Nuer yangmen baga yor gwatkel pul baga wang ka president shall resident la dor Kiir mayardit chu lieutenant colonel Nual Marol dit chu order chu eto chu la do nene Nuate konde te ka presidential protection unit kana chemana kendial chu la kan ba ka isolated ke ba galat guardian chu aga kep ka chu aka nakandial kel ka civilian de chu ko jen bangman titen wenamo titie ka presidential resident ka marat
neme a report me be ka unimis report ikela da 200 to 300 Nuer bodies chaka jek ka Juba teaching hospital ka December 17 200 ni ti kudangro waka 300 ka Juba teaching hospital alone Juba teaching hospital karwade ni di 200 to 300 chaka jek hospital ka December 19 2013 100,000 Nuer titi wi chare chagalat military pickup truck can have a truck and other available men with the panke de yakaje chaka yak reyer karivanal michi woka new side cemetery gwada tike bill farm KSPLA general headquarter Mentike military facility Jebel Kunjur Mountain another part of the city they pine not got a lot grave mass grave there ka jikten gwade dan e chan wer sha kunten ja ga tet pinya everywhere liuna ka cha ka wang ka December 17 2013 Major Malang Rubino Chugade Gadu to Michal ke Kribino Kwanyenable. You can union net in the pin overall command of General Bola Kot Chuakanak. Nuer dialati Chuajagono 400 Nuer Chakanak. Kemia Saba alone. 100 Nuer cops. Kemia Saba 107 ti chanak ne to kor baron wenam chwaganak kasuk Libya mangaten ke gudele tay dana chanen ke special gudele ya ne wan chanak tenelo chinen chikenalat timid what ramishi tebo chagon chale blari nal no so chicken kanen mecha joy kan werno changa jo ya no ya ne ke Juba Nuer waya mi shukaren jej ano chi dinka tintere ke Juba chwa dini chwa ga jak anetin kontla ji Uganda ka ken jang ka de ko ne ken ke tinji ken ka jak chuga dini jak mun Nuer wa Nuer wa kan ga menen wena mi ngwad ma Nuer waya mi churen jej chune di alde tiende kontela de ne te chi ngajino nakake churen wo ka kuma ker chuka chong kan wer wayam ne kera la civilian chu koryo talk ke 2015 ajene shagol be cholo no SPLA ayo melat ke retaliation and ware chu nyen kan kana eastern jikan wer ga juk ga jak kanasir the late general got caught unya chukan we malakal capture that time chukan ka rescue chukan we kan ga nongrar yen ko te ko china liu ka je ka malakal ko ne mi china chi den ko unimis den we de ga nakan dial but me chin waya mi shiga ke kano wa ba ne kon ba kanak chugulun jok den chula chalka me General Kwang Chorale and when a me chelling no china talk to defect kabintil to road away kuma government you know to General Simon Gadu Jolan Guadamo Jolon Nuer you can chalkan dial you can bore you can cap to General Gadet Peter Gadet Michiben la first Nuer SPLA General Michiro road kuma kirme yadit akan kuma kanan lel Chonyin kana tar Juba ka Juba road ka jen changol badda ka pay wero you know ka shuwa we dar chalka me greater panal Jupiter got date to all the promise you go fulfill you know jarami janabun waranak banyin ka ja jarami mawud waranak anyone who want to kill the Nuer has to go through me first Jepul Piel and Peter Gadet and then you call much wajater. So Jen Shannon. So na me ring midin michitwo. Go sedan.
china chi liu gwan diare wike Juba so jen muteke ngu ke 2013 right now malat kono December 15 16 17 18 kono ngaje no liya medit dara shal kay guddele massacre me na kana tere wike Juba ka guddele area ka wer chemol bakel ka wer ka pay wero gwan mi ci dinga soldier kana police and chicken patrolling they were patrolling ka guddele chicken wer chop ko kudang wan Nuer women ka gat ken chukan ka force chukan kala re duel metot inside gudele police station ka wer chude ne jan chukuben chukan ga nakandial re duel tikaten 400 people duel chakala tente ka wer nyinde tiene take 2 windows kane de ngwanti gre ne de 400 tite duel kelama okay ne de chicken kane de konde shi information kula lat ki ji unimis ana shi kari por ma jikana lat kane chaga kap ke ko gudele checkpoint ko kan wari ti human right watch agent chicken survivor ka gudele massacre chicken ke teach char dial ti chaga document wari kor ni dangwan karo ko ni dangwan karo chu ne di chop ke 50,000 chu yeken chu ka tednian we ne ka jana panala mo so jan taran ji talk so en chang wala remembering day ko bu kon dial te ngai ko taye chan wona ka je atam je ka tam cho dolot so de kon dial te ka chop wan murung ano cha ko ne ka na ko cha ko ne ka je a syang mu cho dolot so this is a reminding kan e dial ko ne de chon kel ke Kiir okay te chunkel ke Kiir kange ke no chan weri ken chakan na ka jan chenge dan ne te kon de survive chikan de waje tama so report me chalat ka chan ladbe men ji wen tai chan weri an ka je ke 2013 so ne me der we ke yene dial kon le ngarwa no gwas men o chengan wale a cheng me bej no ka tai dan chi ke ko to ko ja Ti dial chikon kenen was karim nur ping bang twas ka kon dwele kam ka kon ratini na ka nur la bang tiem na ka kam na ke lose lia din rel ro when it goes moy kamal len ye din Chanka wali kapai waro ron kinero within will jog a chang and akako a chang tima nuääri dial tin chili lora chwana jeper